أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. za nyakati zinu ribarnamajisha program bokao ribarnamajiyo siparwa ni mwana nyasi bokao yende fama na jimla wahe radio au television yambao Nyambeni FM mgujo jalike sambando ya isimu ya he ya radio television hiyo. Baada yabo barnamaji ka dezenya katenda zinu hizo ikaustaki kirangi se barnamaji kabla ya dakika mbili, c'est-à-dire 19h30 ya Paris iyo 3h30 ya chasi huno Japon ye dimanche 19h30 Faransa samedi. Shabajiri mushkila tekniki watsojira basanda bonakabuwa message ya hanguni hunde ukaya directeur wa humpango ariha hondana na mushkila ulo mziro nondondo si wanadamu nyakati zinu ngihari mwenda mbio hasibabu mushkila mziro wa mjilia za nyakati zinu hizo zitsongeza juhani wangalie barnamaji nijitayarishe timundu hanchenia message hiyo ya ukaya ompango go annule hasibabu do mushkila wa mjilia Mungu ahibenze madama alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu anikabahati ya ukaya nianza ndo some Qur'ani daima rango mtiti ya aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamba inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. haufuri aya irambi ya parti ikhusuyanao nizoraka hanzari fanye zenyakatida zenu hizo nando ukaya mrujo tiania ya ukaya ngwanzo yafanye ndongo maudu hamanda avo ye juma rakubaliana ukangarijoka ufanya mpango ya mfomonsi 19h30 sha uharmwela uhil mahfudh Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hanzi ya ukaya barnamaji kena hoenda ukanga bajoka ujiri ndongo fulani yode maana vokao imani inu yo wajib hosoni mwena mwanadamu mwenzakili maana imani ndo mrujo ukaya ulemengu unu ngoendesi wao ni mru ya wumba ulemengu unu vokao namna yehansize ndongo simpaka zitsodo dungana ni hizo si wanadamu ripangao abogetska hanza nabiyo wandu vokao ti wabweshea message harimwa Facebook ya hangu tikawala likarijeri njiyo harimo mpango huo vokao mpango huo upangi hakideba baina ya hangu na Dr. El Mahdi vokao yoyo yeshiho Madagascar. Dr. Mahdi wa Mwikoni abobe ahe haweshewe message uka umpango kona ujwa umpinishia ukasiba bukaya ngabo mushkila nziro wajiria evomana vokao yende mwinyu uripara yarambie rijerifanywa mpango mwanzo ni sinsimrie nukta ya mwiso hiyo ukaya armo mpango vokao ikaustakike ngawendao zinyakati zinu ye mwinyi radio hiyo yende yafanya jitihadi yamba mwanzo rifanye mpango. Mimi hakika tikati vihahudhuri ya ukaya mpango nti na wakati ukani ufanye sha hafanya pression ndondo ya ukaya lazima mpango rijeri ufanye mpango hamadena mna yeye ya upiblio harimwai radio Nyambeni FM
hanzi haha hashizungu shatsidiwa za expression exactement nsina shongo shindo ajisha utunda cha heshikomori enamna ya mpango ngarjori fanye debanda min el mahdi ndongo hinrini zastahiki zirengwa priorite holiho de namna ensi iliyo ili wandu watowe ensi harimwengama bokao doili endongo hinrini surtout abaka ushiriyo wanadamu wanadamu hindi yakostahikike ngwa fanyao jitihadi hatensi ya hatu itolo harima omushkila bokao doili siwasaya rangu 2019 bal 2018 rijibenwa harmazerezo baada rauna ndongo bokao karija paroziona izo kweli ensi ya hatu bahamsajaja wa kisiasa rangu hale rangu rarenge independence 1975 cha ezajiri kabla ya 2019 oliho de mkonsi wa mbilo kango pangwao na wo pangwa ni baziselim wandu discute wandu wafanye bilan ya husu yensi rangu 1975 hata basa mkonsi boka wandu wafilishi wafilishi ndondo mbaba Lukmani haji boycota ranganya zendongo halafu hajadungu yabo bala kufanya mpango 2019 bakauja bafanyiwa zevoti wakao mziono ye mipango ya kimkonsi wa kimdungano harimansi mbaba Lukmani haji ya ranganya pia baada hu yabo vajiri ndogo bokao zenongo hizo dezarima ruwa siwasaya bokao kumje paro riona uharima zerezo sosio baada rarabu ukaya izengayo mbaba Lukmani ya disozirenga ragu 2019 kafabo liwali yetia hatu ngendo yanji harima mashaka mengi iyo tsongeza rango wakati huo siwasaya bokao karija paro njia harima ngo amadazino rinjia ili rilamu wa komori ragu 2019 ukaya attention yetia hatu ngendo yanji harima uziro kabisa nando ukaya ngabajuka enda bado fawandu ze taabu ngazedo zenjeze yani baada hu yabo bo wana wakomoro wenji ngwaju baki harima mchao na tufarwa muo khasa de classe ya jeunesse c'est-à-dire que ndo wakomori wanazijana bokao wadoka na tama ya ukaya vanuri wasuli daraja ya ukaya zenongoza use maisha zende na ukanjema holiho 2019 ula wakati vokao vaka ufanyisha changement politique ya ukaleo vaka ya madarika harumai tournante ija wakati waheshe siwa shamwali uviri wanungu endao harimashe siwa shangazija baada siwa shangazija waje ufanye tournante hiyo wakati huo ijokiri au wakati huo cha basane bafanyishihe namna inrajina ya ukaya leo wandu wanjie harima ila namna vokao wakomori owenji wakaufikiri ukaya harima 2019 sha ikausaikikeze nongonga zendo za badili haku ili wandu wanjie harima namna njema ya wenji yo si tafsiri ya ukawa nazija no wenji wakaya wajitia harima activité politique au wakayo harima o ze parti politique zaka uru zaka honda za kufanya machaguzi zinyakati hizo cha wanazija na wakaonokaya donc au moins esarinji ya system ya tournante wakao bo ibiri uharima chesiwa chanzuani baada huya boende uharima chesiwa chamwali donc baada huya bonge njia anize haweka hawa ya ukaya quelques soit les circonstances shay amani kesisimizi ya ukaya 2019 uja ulando wakati bokawa wando wafanye demarrage ya zakoli ufanya reformu ya zakoli ya ukale wandu wende wa kenansi normal haba hatimbi baba Lukmani haja 2019 haranganya ila constitution ya 2001 haranganya etafsiri deba tafsiri tinti ya voti chahambi yo wandu kaya donc namdiwa azendo za husu voti ba zinyakati zinu sihisa sijehansi hamvu ramanza rakamjanza amonge mpango wa leo rakanzekeri ufanya wenye radio waje bopo kaundo waribeba hamvu rijo harima mpango sha hamade nasi na mwambiani vajiri mushkila ukaanza leo rinji harima suje khaswa
baada namba idini sujet sharika hanzari njie zila sujet zikusuya nao ne mwana nyasi wa hembwana metre larif vokao zenyakati za mwiso zinu vaja vajiri ndongo na accusation na ndongo ziji vokao nguvu mbulwazo alors que metre larif oivo amana mwangori mwema vo amana wasi wa hatu vokao ngari wanao oharimwe bwana inu na yeye metre larif gujoro linku harima hodifai ulaukaya ensi ya hatu ikensi ya kidesturi halafu nyakati za mwiso zinu yani sujet hiyo nge diskute wao no mwaparo maaktivisti la salasa na kamlasa wakao mwongwa una radio ya hao wakao ngwa diskuteo ze ndongozi mbose wala hamba komor activite ngwa hadisho ze ndongozi nu hena wakati ngwa balo information za nyumeni uhija wa unesokaya vano la arifu afanjao vanu ali arifu afanjao wa Dr. Mahdi yeye hakaudifani ukaya yani omwendo wa la salasa nana kamlasa wo mwendo vokao ngebidio yani usaidilwa parce que leo ngaranzao wandu wajodo huja wekana ya daula ya hatu wadoka wandu warahafu iyo nde fikra ya kaana metre Dr. Mahdi rijifanye deba wangumi hime tika hanza nje nimwambie ukaya problemu ya elarifu ilusi problemu vokao si wandu rilio harimwe bwana inu yani karitsu amini ukaya iti resolvehe sha iresolvewa heze kawaida zaki mahkama na za na kawaida vokao ze kawaida hizo yani zaubalia faida ziwesheyo wenyi waone saukaya mathalani metre larif kaja steize engagement ya hamba ngwanzo yazifanye vaviro anzia vokao zenzia hizo ngazidunga nao nazila wandu wendombi wandu wane nizo armwensi arma sujet larif vokao yende yakosta kike mnofu arima hadisi yangu damine al-Mahdi gamjelezo hena mna inu madamu wa komori wenji ngo ujuma ujiuzisa monsi metre larifu bonge bidu ya doha eja yejibu holiho ndeze makaratasi ya unesi wao neze apeli wakaunga zifanyiliwao zeweshewa la salasa na kamlasa donc kusha hamade namna monao elarifu afanya geste nzima ombe sebala mbili hau nesokaya ngwanzo zendongo zende kimahkama au ngwanzo zendongo zivire d'une manière professionnelle ba ango kaziwa ndabo zinji donc mimi ngamdifanye point yangu attention mratinelewe naye na wanwadi ngo kupeze video wejawerengana makalima weunguweza saya na mfanye zihadhari za hanyo video yinu msiyunguwe mfanye namna nyinyi wanzao chane ransi wa itimu piskobo amanzo neleze ndongo bokao ikawa ndo warenge mbidi wandu wajo unelewa naye esuje larif enamna wandu hamanda asiri lo harimwe bwana dasinae riwonao de namna hii andani dukaya ngari parao hamanda avoka ngari encourageo hena mrulo na aferi de larif cha yati irendeje yati affaiblisse haranganya zila effort elarifu yazifanyao holiho dezendongo zihusuya nao nensi ya hatu bokao yani iyo ndongo bokao haina mkomori kausahikike nge uharimwe bwana rangu 2019 madama ensi ya hatu isankadiwa donc esuje larif enamna ijirio nenamna ridungao uharimwa za rezo sosio duka inu suje ya mru na mru au wandu na mru bokao suje hiyo iyo sujet vokao elarifu harengwa ukaya wena oi avoka vokao yani uharima zerezo ngariona okay elarifu kufanywa hazi zinji za usebia wana wengi wa Komoro haulawana na ndo hamamizo monti ikawa ndo waja ngwanjia usuje hamanda ila ikaustahiki kawa ndo vokao omarationnel ngwambao eza kweli monti wonesembavi zila njema vokao elarifu nguzifanyo akangabo wandu wengi wajioneso harima zerezo sosio bana uka elarifu hawasaidia hafanya ndogo fulani na ndogo fulani ya usaidia wana wa Komori bokao ngwa rilo harima bwana yuda sine elarifu ngamzondongoze mwananyasi Dr. Mahdi bokao mo ikausaidia kirifanye debaleo nana la salasa na kamlasi izo nazo ni wambie dukaya banu zenongozi hunrawensi hatu hakuzo nyakati zini walihode zetaabu ziundrao wandu walo harimwensi hatu yani kena ukiri muru yame ukangwa nzoenzi
gwanzo ensi ya hatu ke harimwa usalama wana wakomori wa enshi hana mnando na hana mnanjema wana wakomori watsido arnakewa ni wandu huna hula kena ukiri wandu hamanda wao ombabahanu yensi hatu ya rema ombabahanu yensi hatu ya rema anikemduka waono warumia zila tanla zao za uhamba ye priorite ya riranganya warimwensi hatu leo na domkiso wajiru rangu 2019 ikaustahiki ike masalani kaza nongo wizo sidena mna baadhi wambao ike ze aktivite zifanyiwao harima ensi ya hatu sha wandu wajibaze harima ukweli ununandu kaya 2019 riranganyiwa haku awari kaustahiki ike mru jala salasa nana kamlasa ani rionoze talaza hao harima esuje hiyo wajo kiriwa jonese ukaya bobo ongo aelezao zenongo zao suyensi siono harimwe paje hao wataze nongo zao hao wanrupi ya roa ezirwa shazila mwati ngorenga publication cha ngabwe mipango ya hao wajo harima zile zozio donc leo wanungu ajipozeo question ele umru jala salasa au umru jaja kamlasa wandu bokaubo mimi nudunga mbavira bikwati haku enamna wajelezao mrugo ono wanazejana bokao yani wafanya ujitihadi wa defend ze fikira zao yani mimi njao no kaudoda wandu mimi shaungwa alingoelezao yani wanado bokao una energy ya ukaya wasaidie bwana ino ramu 2019 habahati mimi nje paro wao na ukaya wao ngoni mwandu bokao wahafiliha ili waonese ukao hanze komo donc leo ekali soja leo isujai ile arif wamba ukayari wamba mbavi sujet Jibrilu au wamba mwandwandu waji donc borabe kwa ya donc wamelange sujet wakao mo jiso différent cha au moins si wasaya babanu rashangaya dawe yakaya leo ensi ya hatu iranganyiwa irengwa mateka rangu 2019 ngasibanu ngarisingo ngari wanao rishemeza rango wakati ula rango wakati rangiso shemeza rangu 2019 shasa nonga simenda no kanziro hata omwiso zenongo zahusu metrelarifu zinu zakahuja zijiri na mudemo atahimtunde zinu zijiri بعد 2019 c'est-à-dire que بعد lekafala si warmwensi donc sisi izorionao harimwe suje inu dukaya kungwa hibenze gariparao heina mrubokaunge na mushkila ndaye na metrelarifu ya civile zenzia zinu la salasa na kamla swazifanyao sha bon ezajirike zijiri wakawika usahikike la salasa na kamlasa wazieni ngoi ze metodi zao zinuna metrelarif ekale o mathala ni wakana ndongo ya undaonae au leo unoka ya bomwanzo ambio wakomoruka wandu wasilionda umona wa resolve problem baka tushinda ya dunga za engagement zae ike mission ke isa puisque bon banosanga sa harimo bwana ikawa continue toujours avonga continue ukawari affaiblisse son harimo bwana hiyo sujet namna isaiko resolve wa ya metrelarifu tide namna ifanyiwao ngebidio haina mndu wakao ngena mushkila ndaina metrelarifu wakao imruwesha kutsongeza jake no mushkila ndaina larif ya aglabu dezetabu nziro ziremao yensi wakao mbaba Lukmani hesisi ngamani rangu 2019 wandu wao wafanya wapare elarifu en privé dès maintenant wa discute ze ngonda onaye puisque méthode inu monsi insi de méthode ya kweli ya uresolve ye nature ya problem harudi tena ye méthode inu méthode vokao en réalité de video riji komesi wa Komori yani si wa Komori wakati ngare ndao indini gari exagereo hojienga leo harimwe malao ya hatu wanrungwa jiengao harimwe mijiandu wanrungwa jingao haku harimwe ensi wanrungwa jingao haku hatu wa Komori ngwamba uzenrugo hizo haina wakati ukakabati mwanzo ne mwananya kabati mrugo sha hizo ngobo kauzila wana no uziro mwinji wa Komori wa unjia okay Mtume sallallahu alayhi wasallam ngabodwa tsaila ukawo iyo dua usahih Mtume sallallahu alayhi wasallam harambia do hambe dua yimu Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr Mwenyezi Mungu ripene shari neze taabu zijiro mwanadamu wakati yara nso Islamu ile Qur'an yakahurambia amma afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har ni bokao kati harima edini yakamruwa kweli ando juka Mwenyezi Mungu barunga bo kiyama
rabe kwa kola nungwa mona ukaribala ngero shaola mbo kangu eshi hari mwabajiro hari mwero ya bahi uharima ze eduainu mtume sallallahu harni hatanganya kwa Mwenyezi Mungu nanipoenesha risha ufukara wapewa uranganya mwanadamu haku wo mtowe akili wo mtowe binadamu itsongeza leo ngario nao ufukara mwinji bokangu harima yensi zila konsekansi mbali na mbali zijirio mwangurimeze konsekansi domjengo haku leo samahani mwanama la salasa daona kamlasa leo mbicha metre la rif quelque soit ces points faibles ya lonizo ijo kama si son sipenda sina ces points faibles hizo amjonja neleze mbabi ces points faibles kwa sebizo si wakomora en general shati metre la rifu waechi harmasi nyakati zijao cha umbabana nzo nambe metre la rif leo hajilanzo harma ulemengu yani ngamonao ze ndogo bakangu zifanyo uharima zepe imbali na bali an Afrika ya parwao yenda yerenga yani ndongo zijirio rakande za Senegal ya Sonko parti yae zijitahidi zifanya bala zijitahidi zifanyao harima zepe Afrika mbali na bali tafadhali Mwenyezi Mungu si wa Komori wanware nti hojienga haku uka ebanu leo mbuja la salasa na kamlasa yani nyinyi ngamono afdhali mbuja metre la rif yani yasuje bokawe kausta hiki zende za resolvewa kindani zende za resolvewa pisku zindogo za mdona mbu nyinyi ngamono afdhali nje hari mwazerezo yani mtiye titrezo kama thalani elarifu ye arnaqueur ili wandu wa Senegal wandu wa hole mengu kamili ani warenge metre la rifu wambengo kaya woi mwanadamu mwizi komsa bada huyabo yani rimenyesha hatu harima ulemengu anizo ndizo mzio na ukangizo afdhali yani kamjauno kale o mbuja metre la rifu oimbu bokao yesujeli jojo ari resolve na mnendo jina rahana hokaya rimenye harima ulemengu eske yoketsunjia harima zembwade zazalo nufukara mwijiri yenshiyo bokao wadeundu kawandu watsodo jienga wanduwe jimenyelesha hao esitsi wandu wakaleo rende rapari metre larif buka metre larif bangari onao enamne suro ya hoji presente yo tanke nkomorie kawenga sina problem sasa ni zilondani wandu wa parana wandu wa resolve problem zima amelida na baadhi ya wandu wa mpara wa resolve problem ya lonizo eske yani ofukara mwinji bokao uja utinwa mvura mu 2019 unsindo ujuweo bokao yani omnyengano ulio harimo bene hatu si wa Komori wandu pia ngo nao yani henda mbuna tsoja angalio hao ukayembu kutoparisuke yani ulo daina mudembu mo hao yemru uano hatayaranganye mananya de mananya wai donc yote ndiyo ya develope hokaya donc wandu harimwa wa mji mzima gojo na mramada mi bokao tija mazerezo sosio gojo le parisu kwa bokao yani waanza wanteze sheri au harimwa zimba na ziko boto jo parisu kwa mathalan wandu wa mbeni memshozi boto jo parisu kaya uwatezao hena mrulo harimwa yembana yinu muikondo to parisu kwa ikone etc ngazi jireo zinungo hizo harimwentia hizo tideza developea yokale omru jala salasa leo anina na kamlasa kwa jauno kaya banu metre larif quelque soit ze problemi lonizo na zirizo da riparo wangu ukaonga una problem dauna wa resolve problemu yinu oliokari jilance harima ole membu rimranganye Burkina Faso rimranganye harima ze Afrika rimranga tihiru rimrare mambo kaya banoi mwiziri rimranganye donc est-ce que c'est pas ça bon et il faut se poser aussi une très bonne question ngam fikiri evanu en réalité et qu'à mettre la rif ze indini ze la kwini bokao amjokika ujanelezo kaze la kwini zoga siniso sontipia yalo ya ijo kange nizo harimazila engagement yazifanyao bokao omushikila mziro tena ndo kayale wa Komoro wenji ngwata hadi hao haku wo ngwati ngodone la rifu kode mbujo kushinda ya watowe harimaze problemu walonizo mimi bizati siparote ha elarif amjokanga bo mavuka wenji shawundo kaho mjwa na monoka mjo shindaringe dossier ya nuzangu ulo mahalani da kanzeke retreat simpara hata kajakana nafasi hata nabo mimi ngami harimwe bwana ndamina shaka jakana nafasi aninge na suja shiwe na jana yani kiwazo neze suja shiwe na jana lonizo zabo wana wakomori walo harimwa ole mengua wajinurao harima mashaka menji ambulindrejeze zinu zitsongeziwa
neze tabia za fanyila 2019 vokawe ngela sala sana akamlasa na Metre Mahdi ngamona ukaya bo vanunga nyine rubishaho wana wa Komori njo shida mjue njo shida msahimu mjuzi soka ivano ezatsongeza zanungo zinu za wasuri daraja yoko wana wa Komori watsambalia hata ni wakati wado tsamduje larifu ole arifu ribe hunu ngasiana nindi njo shida mjele jawabu kaya yatsi hatu irotso arabu 2019. Donc avange en réalité est-ce que bon ndugushiro hajuz evanu wo uyenzi ulio baina hatusi wa Komori contre nous-mêmes nso bado mfano huo chando mjie ngo bokambu jala sala sako chopalezo kaya yemdo bokao yani katwanza yo woni ngo tushibarisko muhammad sawane namna zini jirombo hamanda ami nana kamlasa nana wandu waji inu tsinde ya developer hokale ikeka mshindi mwa parisa ya hikma ya kwa Metre Larifu oyimdo bokao harma ulemengu yani ngujuwero linku ngabo positivite zinjalo nizo vanu esonti pe evando vemdo sina negativite izo kweli yani ena mndu kufanya jabo ko banze negativite ze point faible vizo zinji bojo paris evanu la sala sana kamla sa kusina mbavi za point faible au vanu ndo bika sina po vanu zindogo za usu mapesa na jau yode hazi elarifu vanu ejoka huya mnyembeni mrulo ulo mnyembeni yani mrujoka huya garini mru shoferi yani mrujoka huya harima ndrongo za utwambe ngujore maninde c'est comme ça donc elarifu c'était un avocat harlinga na suggestion na majana si zinji za maafilisha ekale haja kaja shinda ya siteze engagement awahambia mdu fulani ukajofanya na ndogo fulani na ndogo fulani bajiri mashaka menji c'est ça c'est son travail hajihundu harima suggestion na jana donc ha déborder hiyo mkinishika ya déborder mimi nsutina unjie sujet rondo puisque bon amale na mwambia nishi bokao ngelidio ikende entre Metre Larif no wanru bokao yani wenji watsongeziwa neze problem za 2019 bokao ngwa udaona na ye ungwa hadisio dokabaja kaya wala msuona ukaya yani mru intelligent ama kam la salasa bokao mi udunga ndaina kabisa na ukaujeleza mrudina nde ukaya bo wowo ani ngwa wafikiro kabala warenda ondo cha mimi enamna nionao amonoka no rade kwa mkana fikira ya ukanga mrenda ondo so Metre Larifu shanga mfikiru kai metodi yenje ziwa ni en hamanda aboze eni za tsamba liyo harimo wa Komori pia sababu dufukara mwinji renshio parce que monti ye problemendo ya ajira harimo Metre Larifu Komori bokao gari mona oze jitahidia zifanyao nena mna respecte wao harimo olemengu surtout en Afrique neze voyage ya zifanyao olambu ya kosaikike omwe rimti ya courage rijivi wakakasina mkomori bokao gufanyo jitahidi zinji harimo olemengu c'est un intellectuel comorien ya kosaikike bon rende rim accompagne rim para en privé ribunguza au rim ambiokanga bo point faible tazinu bo Metre Larif bali hata kosaikike baadhi wa Komori ya Wakomori walio dezijitahidi yazifanyao wamsaidie itsoka hata msaada yasaidilo au harima ona problemu ya lona no ya continue yazihazia sifanyao au niveau international hata leo bon leo c'est pas mal car un Comorien comme Metre Larifu zihazia zifanyao zila wanduwa mbemeko tsikwe omwe kasina intellectuel Comorien wakao bo bujouer roli au niveau international surtout en Afrique surtout harima yebwana ya hema Afrique bukao bo ngwailo niyo warengeze ntiza hao wazidevelop bo ngwa jojo kana accusation etc shabo izo sisi rizionao doka Metre Larifu yani nguhezo ye daula ya hatu daraja za haju harima zendongoza husu ye metie ya harima hazia donc amrejeo harima ye kritiki ya mvumo kao mimi ngamwiniko la salasa na kamlasa ya ukaya attention kausta kimwangalie partindwa jina kaleo kesi masulaha mruja Metre Larif mru dasi mkomori ufanyoze hazizila wanduwa jiharima olemengu wanduwa mredeti hindu wanduwa mwambio kaya sete na kweri waijao ikausta ikike siribaki rambilo kaya leo ze dossier ya lonizo Senegal ne ze dossier zifanyo mahala ni ula doko ora mbio kabano Larifu cha unaja arnake jusqu'à maintenant karijeshia mru lo hari mwa pei Afrika itoka yonti holi hudo wanduwa je Larifu yafanyao hazi hasibabunda au harima zensi hizo ya hajo harima zere zosio ya jaya miyokaya Larifu c'est un arnaqueur izo dezo kostahiki yode meto ya kostahiki pour le moment chao kaleo ngabweze suje ze Larifu zino
yakausaiki kizende hezenzi ya normal cha wandu watsauoje harimo ulemengu wadewaje wamsafihi wamrendetsi hindu wambie na Senegalo kabano imwizi wandu Burkina Faso kabano imwizi. No, c'est pas comme ça. Ye metodi c'est pas bon. Nanga mrudini rejeze si kabase mrenga mzima ya hamba elarifu ngufanyoze hazizahe namna ya stahiki au ngushindo ha respecte ze engagement garikubalio harimale suala bokawo Mahdi surtout rakahustaki kere fanya debaleo haliheza ngujelezo bonneso ukaya banu a realite ngebidio wandu wendo warengensi yatu maudu shari jukanga sina wandu warahafu iyo de mana bokao rijangu harimazere sosio garanzao ori zingaremetrela rifura beuka jau tije kangu leongo anzo uambeuka yango dailio daula haki ya Muhammad Shamina wandoji na ngebidio ukemrahafu. Doko handani ye argument iyo argument wakao yo ya kweli shanga mrejezo ka emetodi ya uresolve problemu ya metre la rifu ke javire namna ya stahiki. Le jawabu langu sa sujet yinu Dr. Mahdi wa Madagascari nana la salasa nkamlasa timwinvite nje mdunge ye ze kritikini mfanyiliana nizifanyia au contre vous olio de sujet ya husu metre la rifu dukaya vanu zenongozo kale wandu wake warahafu wonsi pia iyo bwana bokao yo ubaki harimo mwanadamu rango wakati habali omwe hata jea leo yo wajibu haina mwanadamu yake mrafu raka politicien rakati politicien afanya hata ya réduire ze point faible rabe kwa msi wanadamu karina ushinda reneutralize ze point faible riloni zozo ntipia rilonizo siso ntipia wandu bokao kwa na point faible de mitume la salasa na kamlasa ngao na point faible zilo mlonizo rijojua ripare wandu amado adingo kufanya mafiti warimaze rezo sosio wenda wemfanya ze wetunda hula ndovi ne mriaparo oiba mhogo hula ndovi na jao mraji harimaze rezo sosio kayo mjombao jao wanu wejao amadeze de bordoma za mafiti zitodungana na wanadamu walona maturite zifanye wao baadhi za nyakati harimaze rezo sosio ngao na point faible ganya na point faible wandu wote pengo na point faible chama lena na hamba ze point faible za ilari fazio panyane warimo metiae. Donc na rije oharima yesu jebo kao tikati yamba rango madonuka mjanieleza kasi wa Komori en réalité en général si dema politicien bas chada sison pia gasina mengoni masa mbadesi wa Komori pia rilonizo mimi tipashia hale sila wa Komori hale sipsetika arma 14 au 15 sila watika 4e katena la wa Komori bahi bon gamye shivonze mahe minji gamye ambitso huno Japon à peu près ça tifanya 24 ans armensi kendo yenjeze 25 ans armensi bahi tifanya babiza voyage sedetika kufanya zile mina wa Komori harima ba umiza longo wallahi alazim yani mwanza pasuheshe hitwa kama politicien rakati ma politicien haukaya amtumikani mfano wandu tweshiliana ukaya vanu ngebidio rendera afanye ndongo fulani wakati fulani zendongo ngebidio zifanyiwa ana mna fulani bali hatu yoko parisa Mkomori ya shidia respecte zendongo yaza amba ukabujoko uzifanya yani hata bosimro abokakati ayo kazambwa lazima kengabo sha uwo mna ndongo mtiti otukale uri kubaliana amtowambia leo rikubaliano kaya ngasina program uharima yenyambeni FM rajara parwa damina ilmahdi wamfano la salasanda wena kamlasa ona programu yombo sevala ifanya mwezi harima ho barnamajishie wa uneja shami mitskana ndongo amjo harima barnamaji yenu she barnamaji sur certain de 19h30 abo emananyasi woi ya ripara harima yenyambeni FM amjomrema koti eko wakati yambari karjo handise programu bodo wakati rijo handise lazima vaje mbando ngo banuze pro tekniki nezoti fanya barna majizinji harimo radio zindwaje shamsu wamba ukayaye FM nyambeni FM kwa respect zeze nyakati nonso abazeno ngo hizo useozi respect cha Komori uwandu washashi wanduka wo respect ndongo mdemna ndongo woba cha anemwambia harimo mpango rakanzere ke rufanya leo 19h30 iho Faransa iyo 3h30 hunu Japon
ona yao masihu vanwandu walala pia shatse ndetse kubali engagement rabe kwa wakati sa evana mjoka ushinda nende harumu engagement ino emasihu yanu sha nja kausi uhando none zingari engagement waswili 3h20 tijenstale timi ukaya bo ili ntijonja tamba ukaya vanu ye telefoni jao titunzo telefoni yangu pia nezenongo zangu pia tiraswire ili 3h30 nike vanu vatsenjeza tadakika na yote tafsiri ya ukaya henna mreto shinda hasure engagement ukaleo mathala ni abona mboka ya 3h30 soka vanu ekilemengu wakati mrendo yafanyeza no mrushi ndajo kaba jiri problem ikagaba jiri problem mrubeza hajo kaya bo sina ushinda nike yabo 19h30 yego Paris 13h30 ya unu Japon alafu mrabeza mbemruka attention enamne hawa lio sina ushinda nike yabo wakatereshiliana yo normal yo mrushinda fanya abo leo mathalan warigale gari weshilanda we namruka ngamjoka una na 19h30 wasa wao no kangabo ilini ngabo magari menjonzi yani umrube zafanya telefoni amba kukwishia balarifu kukubaino kangajoka wasuli 19h30 sina ushinda wando bakao mifanya hasi dami na opia mi wapara mifanya za habari hizo hapo yakaya si wasari nshivo nzipanza jinji liona ye muhimu ni hatori kao jiri ekamduka tushinda ya rasuro wakati bahi nso kritike radio Nyambeni FM wakao gasina mwezi ya munipara na unifanyilia presi ukale ungebidori fanya mpango hunu tu wa kritika fisiko simamia ukaya iyo ajali na sasa jirezone ukaya inna Allah inda wa ilmu saati mtolene aya humandoni ukale o mrujo udesido kabijo kufanya ndongo halafu ndo akakashini cha moi je me pose la question yei jaje ukaya leo tilala ndongo za 21h uja 22h za kijapon ilinje ni juhe 3h30 du matin yani tohuja sendo wakati wa he barnamaji wiyo ze problems so jiriwizo pourquoi parce que mono ama yani bose bakabajakaya wanada kika 5 kablia au wanada kika 10 au baada huyabo yani wananyasi walone barnamaji wafanya appel téléphonique quel que soit kabla ya he 13h30 ili wana mbio kabajiri mshiga taunu donc ekakabajaka yamba panzo ya dakika 5 au dakika 10 dakika 20 au ikeze na ukazi jajiri maybe 2h du matin ya ukaniparo na biloko zijitabishe kujitayarisha no mpango babajiri accident donc avoir masami puisque c'est possible ikeze niko sojiro wakati nda wo cha izo mimi na esha harima wakomori wengi dukaya en realite bon iyo mruju kana meri dena mru wakati uja bom rapara mronda ula wakati nda ula uo uama biyo kava jiri problem izo comportamenti wa kumori lonizo ngabo e comportamenti wa kumori pia lonizo mrati jado ambo kametre la tukaja kajarenda je engagement ebanu si sonsi pemru dingo urasuri engagement do donc yele mana bokao banoni wakati wandu wambangu anzo wa Canada ula ya hak yani raja ngaje ni wane nazalira mu 2019 oliho dabo yaranganya NCS za bonsi habo ze ambition rilo nizo deze ambition za ukale wandu wande wa wane neze mbade zinjibo kaungizo harimwa NC na mangoni mwese mbade ziliyo de education iliyo harimwa NC ya ukaya wa Komori karitsu shinda rakawandu radoste engagement gabo mbade zinji za kweli bokawo ze mbade hizo zene wa Komori sonti pia donc yole mana bokao yani leo kale umbrato ja cible mru ukemru woi katsuste ni abi mru woi mruja donc on se pose la question ewe ingaweje eleo amanzonambie wandu waloba ingabo wandu bokao karibu na la salasa na kamlasa ngwajusu mitiwa na biukaya la salasa na kamlasa wanu wanada mubokao sidungana na orango utotoni holio de education wa huamio hatabasa wandu wanu wo parfait anize ngozao zo enda namna njema kabati mbujo jabana jazambe mjua mukala salasa hana point faible rahe donc kamlasa hana point faible manda bo sisi tipi rilona ze point faible
amrudin rejei bishojo kirila salasa na al-Mahdi waje warenge mnapo amboka banusha mingu defende la rifu banusha mingu defende arimruwa daula ya hakika fanya naizi tsamba no mrati jade rape hani kazandahabu izo tidena mna nambao izo nambawe argument principal na zoni ya bebanu dukaya leo ze engagement metre la rifu ya zirenga holiho nizo nyinyi mwambao kakajashinda yazifanya izo engagement zilo zingi mimi amperson simparaka zingi nje paroshida na mparisa hata na mnika engagement liparo hadisi kado nzima rango siku huo kajaparo kana wakati yanrenga izo engagement zilo zingi bokao zitongeziwa nele baya ravurizi walo ni azali rangu 2019 bokao leba hilo liravaje mahala huinji ndondo sinde eravaji yajiri harimo na wakomori watsambalia harimo ulemengu sha ngabo aspezi injina na mabavu menji ya hemesha ya komori ya ranganyia wakawo yani kaustahikike omwe 60% ya ho wakati wanyu ikakulinyanzo wana wakomori ikeri mununi harimazimba nazinu rangu 2019 Dr. Mahdi bokango wa Madagascar amweshelewa hamadene na wazamba harimwa director yaho wakati sisi ranjie bwana yinu rabu 2019 mimi tikati hafiriano nondo chamba ukaya mnyezi ngwamba ukafata kubuha mastata'tum imrunare mngwemba beya ushinda imbabi mimi nakujua rabu 2019 tijabanu sirawa banu hata na ula moa komoruka attention etia tungendo yangamie iyora ha yani sujini wajenda we atakelwa wakati connection giluka na problem rango wakati huo sambo wakumurike garendo ranjie harimwa mada menji mangoni mizo violence wandu wazali wajodo njo harimwa mijiwe uwa wandu izo tsizamba 2019 uja 2020 uja 2021 hata kabla ya jeje ifanyeze lumozi sijua tishimeza nkondo ukaya uizonde iyo wandu walo banu wajo mtina ushahidi ukazendo tikauza baze kauza koja zijire donc c'est comme ça donc ikike mruja kamlasa na wena mruja Jandovid na maana nyasisi simu za hanyu zofani hana ani keri mononi uka 60% ikakolinyanzo wa komori ikesenya katizila yani rimononu kakolinyena mahabari komori haukayanga mwanao ni asili ya urangaji mesha wa komori wakati warijari mononu kale wesu ya ila arifu karijono kayo continuité cha omwe mzingare priorité ni priorité domranganyo wa enti yake dokuleunga mwandu ambao kaaba mijo kirike kamlasa na la salasa banungu aruma minsombo kaye mruma ni wandu wa azali etc no izo mimi nambao ngambukaya yani zetala mlonizo ni radio mloni yo pourquoi wakatensi yatu yaranganyiwa aniratu munani ditso munani banunga bo wandu bokao mabubu awo kwati na tala yo kale wa denonce longo yo la yukallifullahu nafsan illa wusaha uko chanyinyi ngaje na pouvoir harimwa imedia ya hanyo donc pourquoi ratsu munani wakati huo kiarangu 2019 rimono ni maafili haze ngoza wa komori abo komori yonsi pia yaranganyiwa bada wevo mjahar maze ngoza ila rifuri monon wanu bokao kweli yani wongo awani yao wana wa komori waishiro shakari jamunani yode mana wandu leo evanu mana leo yani mlo hamadu wandu wona le kudume hinre mje nyujo hadisa yemri wona le kudume au kamtujua mru ya onale hadisi yake mfuma tunele kudu gabo mru bokao hozalwa hatozalo mfumatso halafu yo hadisi bokao rishia halafu habitipanza jinji kajaunde bahati yodona hatosiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambwe matso harimwana second hobwe matso hatona kudume lakaho hosoni mwahe hata yajona le kudume bila habaziwe matso basi halafu hena wandu hadiso ndaona wejoma biyokaya badi ikoni mji mhu yetu amba atuka mjiwe koni wamhura na kudume badi ye kartala ila wala yonku no chatuka kartale bana kudume jone continent africain ila continent kusafilo na miji ilona antizinji chatukare continent africain bana kudume donc izo deza honda la salasa na kamlasa na Dr. Mahdi leo azali hajara nganyensi yatu
zimaliza daula ziranganyiwa vyo lazima ziranganyie puisque bon kullu mabuni ala batil fa batil lazima zinogo ziranganyie pia wakomori watsaiha mono juza problem ya jiri onikor wakomori wale zinogo zizi halafu monsimbilie katsuona mro wakati ndele kudume wala la sala sanda wana kamla sati jibala mamba mbeni bala mbanga mjodo para mbeni ndi wakati la sala saka ufanya derapage ya mvutio kwa mjoja nieleze ya para uka elemetre la rifu ndaji concentre ne dossier ya mbeni ibano elemetre la rifu bondo yaji concentre ne dossier ya mbeni na wesa hone sokai arna kweli kusonoka yo hindini iyo contradiction leongo amboka la sa aila rifu na kweli la rifu kufonja hadingo ma enda wazinga ransi zengo za husu zensi hizo wende waji angajo harima wende waji angajo harima ye dossier ya mbeni engujo jaji ya njoo harimo dossier ya mbeni ya jiderape keka shidia afanya uveze uhe unheze hazizi zingi yalo nizo neze problem hicho kange nizo zatongeziwa na azali puisque mettre la rifo la timra kosta ikikenge bonze mubiro ezugulia cha obligewa ka obligewa na habari ya Komori donc hizo habari za Komori hapo za foto hawando zije zinjia maneno mnazariti jia sonti pia cha yenge avoka donc wandombo shaze dossier zae pia bo amkubaluka hiyo kiriketi katu china ya saizi zi engagement cha eze problemu zingi za Komori zinu yazitongezando baba Lukman halafu leo ngomwambio kaya enda wadungeza mdeni halafu nabo gufanyweza Senegal ngusufanyweza heza ntimbali na mbali karjesha mru armaze pei Afrika ya jambo kaya elarifuham arnake au ernafam fanyilaje au amadena na hambio kaya sije ile kausta iki iresolvana mnenroaji ijo kirile o mathalani Mahdi dawena la salasa na kamlasa maboka ebanu wewe ngwamboka amazon kenada ula yaki kamtsuhanza ridafi rirabese nogozi nono njabe namna isabe metodi virinaye harbi tena anamrudi nambe ukaya bo azali no wandwa ngwaranganya uhakurane la rif ngwaranganyo wana wa Komori ngwaranganyawe tia Komori weranganya waranganye tungeze mashaka pia ya njia no karjawa na ze forso za hanyu c'est là le problème ele o mathala ningo ambio metre la rif ya ajia zingare dossier ya mbeni uliokale oyado enda Senegal hamade na wajeleza harima nongo harima video waifanya na hunwaza ali mathala ni juze hele haranganya imani ikoni haranganya miji lahaja yabo ela rifungu sojo kajuma adovira yezungulia o harima ze hasara azali ya zilisao ya Komori mwengoni mwa do wana wa Komori nene miji kaza limaulu haja mjini hanu haja uranganya gojoka bwela rifu nswendo mjini hatuondewa harbiende mji wasa nenda ranganya bwela rifu nsuransi wenda Senegal nenda harimo mjini haride mro ende mitsami ule nenda ranganya bwela rifu enda yemsa no c'est comme ça na rizia mrosi hao na rizemfuza tu pia pour le moment gasina priorité njambe sujet la rifiti iteleziwa amareno atende na boke methodisi de metodi ya dunga na nesuje chezo nambao ngebidio utikiha maji mruona le kudume kubali ukaya kontina africain yonku rahana kudume kana baraka c'est-à-dire que umranganyo wa azali wo mwinji kabisa ndio wanroa ya kostaki ya sana bwana hino rahana wana zederapage ambao ka elarifungu zifanya kubali ukaya moroni superficie ya moroni yonku rahana superficie ya kudume tusikile dizofanyao kutojo hafili le kudume le ku la rifela halafu ni wazo kabanu ngabo miziro ya peu bukao wana wakomori ngwaranganyi wao yeo hayatu wao wakomori pia uranganyiwa halafu ike kamunja rangu 2019 rakavazima aratoa marahaba mamedi barnamaji anulewa puisque directeur yari honda na problem usingujo jajeleze warimwa radio ya donc leo yani akawasahiki ke leo ze problemu zilono wana wakomori pia rishinderi jiwe priorite umshinzi wa ze problemu zindai problemu do kensi yatu ironga mateka yeti yatu iranganyiwa leo ze habari zijiro harmonsi yatu si normal en réalité leo wakomori wasipia ngwa tabi hao et voilà donc yole mana sisi
Wasamani yole maana bokao sisi yani ngari unao kaya la salasa na kamlasa yani ikafstahiki ike mbana yinu nganyi yani badahu yavo rifalikiwa harimwe priorite au mrenge 60% nyakati za hanyo riwane riwane neze indini nomranganyo hensi ya hatu alifumje mabenga mbekwe 40% ndo ambe suje ila rifu chaka msobaki bala wakati wadu ambe ukayati jibala wadu ambe arimde ne bangejo namna mlio samani be connexion wakati gani hamade information ale kudu njamba banka basi mushkila bana cha pourquoi matuja harima programu ya kamili hatomu iso yu barnamiji mloni yo hena mri ya paro kanene la arifu aja para ja c'est quoi ça dokale ani msambaze harima ulemengu wa Senegali mwambe ukabano mwananyasi wo yibano imwizi jau alors que sujet za kosta ikikenga zi resolve wao hana mna indwaji aule wabo mwandiso bagoza nyakati zila harima sujet ila majuka pase sujet nge discuter wao harimwa namna hapo kama joka professionnel wandua wasane wa resolve ze problemu hizo namna za stahiki aule wabanu zendongo mundra wende ni faida mundra wende ni keni wakati msoja vanwe la arifu yani ganyine objectif kanga manzao mummenye sura ya armaze pe Afrika pia mumranganye mredo kaiti hindo ngamona ukayo yo method njema. Voilà donc amfikirita basi fikira na kanzani je ni zambe mwengo ni bumba hivenze njamba pia zeno na ka ufanyo na kofikru kama mjuzi fanyo harimwe barnamaji cha umwe sitana tija sele zambabe position ya hangu harimwa esuje ila rifu mbujo jalike mathalani wandu washindi waelewa wandu wadoji ukaya banu ye bwana ya komorinu wakaunge bidio sonsi pia rikae inu bwana yatu sonsi pia wakao en realite engera ngoma doni mru ja Dr. El Mahdi na mruja la salasa na kamlasa no wandu wala wonsi no komori wonsi pia rija rikabazima rizenogozi rijo karishindiri ribadiliza nongo che problemu hunu ya daula yatu na datindu baadhi ya wandu waseduku baadhi ya wandu wande wangaria athari waboka ya abo fanyanda et finalement donc zenonga sido na ukanziro ze debordements zigiri donc ila shwabaha yokale wandu wende wa reforme yensi zetwabiandi ne ze comportement misi wa komori pia rilonizo wandu waonde system radical wandu waonde system yokale wabande wandu wafanye namna yokayaze ze problemu hizo ziresolvewa kwa mimi sidoka na fikira yokengea zaliweri shidiri msisi ikausa ikike nzima harimaze ministeri zikusuya na administration wandu wende wafali ki harimaze comportement zilono wa komori en general vake centre ya moroni centre iketwa yabo ya ukamadama ze birombali na mbali ndizona makadro wa komori wafanyo hazi ya centre weke yabo wandu wadoshita kilo webekwa yabo kawoi kausaikiki hazia wandisa witori haja witoredmi ya bekwa yabo yabilo kagoda problem au yani kwa hazi fulani yefanye haja kajefanye namna ya stahiki ya beho harimwe centre yi abuko ya jambo wesa wahu wano wizi watu jukabalo ngo uwezi wandu wawe centre yeke yabo bapari wa ma expert surtout wafanya misomo bonze walo na vision wadoparo wa komori wajawe watetelea yabo on hata vajodo ja punition bali na mbali yakosa ikizitilwa ukeningujofanya retari ya 30 minutes hazini au mbu tujofanya hazi yae vahansiwa ze indini ze punition bali na mbali wandu wale mwa punition hata mpaka wandu wa nyongolo wandu wakawana damu wandu kama kadri wao yako ili kulioka wandu wake makadri wandabu chaleo ukaleo wandu kwa suja harimo priorite monsieur la sala sana wana kamlasa da wana na mahdi chale obo kamchuja marangere harimo rangoma donika mjaja mdu ja El Mahdi huo wakati huo madoni huo wakati ranji ya rawana mongoni mwandu wa don critique shaka cha don dea shaka cha kaustakike habakingu don critique kaustakike richa kabazima cha habakata basa imemeliza ma halafu ngujo ya dona mbio kayavo metre la rifu banu ukatufanja harimwasi kashi winajana za songeziwa ni problem ya rijiri ya rangu 2019 no ikausahiki ke ye bwana yinu amwesheleyo gojon sami El Mahdi bansi kausahike ngegawe banunu ni upare harimwaye direct hangu baada ya mpango watu
kujakiri wafanyishia cha izo mimi nakanza niwambie dukaya mweshe leo El Mahdi hajao siku wote fanyiliwa pression hata wando hele jamvi na kuna njia harimo bwanera ngoma ndoni abano hiyo ndo diploma za ndabo waikaja soma walaja amadena mna ndo pia dingo ambilwa emetre Dr. Mahdi mimi tikati tuhumu shayo wa inna dhanna la yakun min haqqi shay'a haparani mndu auno wandu wa hele jamvi enda wase mumachami wala umwambie yare oneseze ze diploma zae diploma za ajaka unipara en privé unonese doctora yao unonese ze etude academique wafanya donc ribadiliane zo kweli ze documents zangu pia za usu ze parcours nazifanya na ze diploma zangu simbweshea habo yabo lazima ndio honeso wandu hele jamvi ukavala kweli vala ushami lazima ze diploma yaza mange ya vala fanya somo msomo fulani sho wakati ula El Mahdi kajaka ustaiki ukiharamasu jamanda ila ustaiki kingasivazimu harimo bwana rango wakati ula parce que tu es un intellectuel na iyo mwangu nimeze sujera kausta kikenga rizi hadisio ka ima intellectual wa Komori zengo kausta kikiwa privilegié wazifanyia wazinika priorite uharimwe Komori ndini mimi ngana bukaya priorite bukaya riwane nazali saduka yabo secondaire puisque azali de yatsongeza de bordo mazimu shaba atindi ma intellectual wengi hata ngabonda wa mwingaria ngabo wadaza donc itsongeza nsiatu iranganyia alafu ndo adwamba wana wakomori wa deborde ambao uno baada ya metre larifu katushindaze engagement za ahe neze document shihuna jana ya chilwazo sababu de mwanganifu hensi ya hatu donc wandu wabaki hena mna hiyo no kausa hiki wandu wanje harima e priorite kale ola salasa si onari ma video uifanya mkana baraka wonon sude yango jojo mi critique shangana mbo wandu watuje wongu wa baadhi za ndongo waziminongo za ndongo dawena kamlasa bala mimi mdungani manani mdungani wakati mimi nokayabo gaji nafikira mzidifanyo shabo eza uselarife metodi ngiyombi metodi ketsuri bali yafuri ye metodi yembafa yembanu mipariani yao dokaya elarifu mumenyo harimo lemengo setu tukwarwa dambokaye mkomorola yemwizi mkomorola bala yemwizi na jao donc batsinokaya wo warambiyo kai larifa fanyuzi bahanu donc mimi metodi mimi ni ambao samana katirejeza dokaya elarifu ila suje ukaongio na mbuna mrubo aba esa mwambazi lazisa ina nam arete nambreti digoi nambreti ho ranganye larifu arma ule mengo c'est pas bon nambreti kama na objectif yokaleo mwambe wandu wakomori watsemika zo dossier isa kawandu wandu wajo kailarifu nge na dossier zingi hata zimzoro vakatu shinda zitrete arikubali nambreti digoi dengo sasa tena ikale ula salasa dawe na kamlasa leo mana matsura ngari harmwe bwana ndo vi El Mahdi hanjibu rangoma ndoni habuka banu sisi kartu hanza risi jenda rulwa wandu wasima bareni c'est pas comme ça bana Qur'an est étrange fattaqullaha mastata'tum hemni mruna rimye zimbe babia jushinda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ejoshinda ya rongowe na rongowa leo mlona za radio za hanyo komor activité vao Dr. Mahdi abojo harmaze rezo sociaux yani shinda uonese haulaona netala yao ujue namna ensi yendao hiyo kile kwa mbango ufanye shamwambia kara mu 2019 nja uona engagement siwasa rirenga rakandari bukishe ensi siwasiromba bami ya waswili shakiatsa kale o mathalani leo la sala sango no kaya mono banutsanzae embwana yinu ninjie tsai la pisiko kama zeni wakati njosa henna mwaha ni sekomori nende na lema fenesi ne ya onesari ma video ya aye ukayabo bo hasikomori zeende zivubo na mahangu sokomori selo namna nionao kietso kama mathalani wengono kawo dosa komori na mahawenda wela zeende ne mafenesi yani bon yongo i priorite gogo ni ko priorite rahana ho janga harma bwana ino halafu wenda wele mafenesi ne zembe halafu da mine la rifure kakari lizembe ne mafenesi halafu jori we ambaba no la rifu banu jau halafu nsu hanzani nji warima ede babaye muhimu de zembe ne mafenesi ne done tite komori ba vraiment mafenesi ndo muhimu daena na yembe non c'est pas comme ça manadamu bwana madazo lazima ndo wafanye sacrifice sukanja joanze kenga msoko mori na wakati ndani lazima ne mafenesi ahori shilemba hiyo daweda na la salasti johan aida mine la arifu arijo hanze kenga rigasi armansi ya tungarole mafenesi de zembe da sinanyi charita uwari sacrifice yende na mafenesi nori wane daula yatu
zembe kaziri karitsu na nafasi la sari la zembe chake chakaustahiki wandu maintelektueli hamada nyi ikiyo ndongo yotsongezeke kamja harimwe bwana no sipako msa donc yinso kanza nche mna ngubu mtsehe mais bon abadeni manahamba bon zendugo za husu ye bwana ni sujet larifu mimi ngamonokaya yani arete na mreti dingohi vanu yani bwana yinu ngiyona wandu bokaungwa nawe mungoni mwawe larifu sujet larifu naende ya diskutewa mahala hundwaji bon je ngamona ntu si wakazanda bondogo hindi donc vala la salasa na ola la salasa harinika video njaukaza ndabo unanesa zenda buna wakaza haonesa hindini haonesa video ya ukaya bon hasimbo ngabo mafenesi tsaya no henda dore me mafenesi comme ça ne bon etc donc halafu bon amso na ukaya bon c'était na argument wa wancharize babe deba ukaleo bon ngusokomorie na wakati ndabo sikuja one video hiyo akaonesa ukaya bon mafenesi hakaja iva bon zembe etc donc bon iyo de mnandongo nakanza nambe bon chemkaza ndabo shabon iyo mnandongo yatsumtia bukaunga bwandu wenji waona video hiyo yakaonesa kangu bon c'est vrai bwa sawa kumore na wakati mimi da mine la arifu karitsusia na wandu wajina asibabu ndi mwana yin sisema narito usia rambilo ni wandu wenji wa hezi bohari ukayare siya ngatjenda ratilo hari matabu shabada siri jwanzariro siya hina wakati abongo jo tika zenda angebido ambe zenda bona kaza la sala saba nkona baraka mara ngunu somei ndini ya voilà imbo sensu jaka hujibu vanu voilà pourquoi avez-vous accepté de transmettre ok ça c'est bien so yanus imana warenga ze diplôme donc rifanya wanzani sifanya wanzani haralitena ngani mnikonfie ngani konfie bon iyo wana ndongo njamnika ze diplôme nsomonesa indi ni tezi nsomne tezi diplôme de tezi ya hangu puisque bon hanike tezi ya hahe donc neze article bokao a publier bon zihazi azifanya bakusimnika zihazi nafanya chanja mbosha ze diplôme zangu non c'est pas comme ça okay ngamangalo mbavite tinti vanu niwangaliwa na commentary jokiri kikawa mndu nifanyilo correction kabati video naziona ya como actualité okay en tout cas za husula salasa husu na wala salasa si jelezo kawaka wafanya video donc uchache mkola na beti zinatumaza mtu harma video donc ngabo pourquoi avez-vous accepté okay kabati ndo muhimu vanu kukazoka oindo ole mwana hiro oi dahoni voilà amfikiresa tujibu hautimizi ni wando mlingo kupeze video inu bon ika na sujet zinji za un peu différent na kauzi defende nsije mungua ya video na mwiti kamili nova nondovi okay yo mafiti ka hazi academic mwanama benasani hazi academic zangu hizo zingizo publier sur internet bon zi articles académiques bon même atati tumushio ngisho par internet bon isho sera buhale bon ngisho Amazon kango shitao tuanze simu yangu kama mashame mkubwa bon livre mojo shiparisa Amazon etc donc kabati ngoza usu diplôme tukamumi kazi hazi zangu hiyo kabati atamushiki. Voilà, donc kabati commentaire vanu que même en France les avocats ils sont la même, ok. Donc voilà ngabumbuso yanziha kairi si haukaya huo atsona atsona kudu mebai ok bon mzio vanu bo kabati mduvanu yanika na remarque
eka woi mwambie yaliveze mali ya renga wana wa mbeni shavo kujaelewa. Okay, tselewa ewa de sham tikaufikiri samahani tselewa mwanama Baraka, donc c'est une correction ukayabala yeye warimwaze nombo za husu za mbeni nguonesa ukaya yonja kana elewano tsikatele ukaya bon des sujets ya mbeni en general rendaraulo awaila ya indenice na pokwejo kilike mungo ni mwandu wa wanikiwe suje hiyo wayanzie au wariendeje. Donc ika mathalani laarifu anikiwa dossier za wana wa mbeni ili zitrete siwa pourquoi uri wa mbeni basi de ketso kanga vo mahala ya wandu wenji wa vukawe laarifu kaja shida ya zitrete. Donc mwahive zingani mtiyomvu yafanya hata ya endea ya traite ze dossier za wandu wa mbeni aringa wandu wa mbeni laarifu yalo na dossier za hao. Donc bon wandu wa mbeni wendewa wamone bon ngabjauka ya ni watoto wa mbeni mloi hola mwana nyawa Yusuf Shai hola ancien hola ulo kandida ya heme kiambeni hola. Donc hola mwana anya na mode mone Yusuf Shai ho mdiscuter da nyina sujet. Donc amfikiri Yusuf Shai ngo shida ya munde ni solution ya husu sujet hiyo. Voilà, donc avoti resolver problem ya husu wana mbeni dawa angalia namna na ivita baadaye mwanga maîtriser mbavi zendongo chati vitinzia taila wakao ngio abordable. Oui, kangani na wana wambeni mlona problem da nyine larifu na mparais fa shay hom discuter da nyina. Voilà, puisque bon c'est ola de mananya wakao mongu jo shinda ya mondeni na majawabu bon ko omwe ina jabu ya johumi kanilo bon voilà namjo shida mkontinue habari za husu sujet dossier jo kangani niyo na mbiera kawa mbeni rakati wa mbeni mchacha vanu define error ilarifu ifanya ninga mkubali ukaye ufanya error ya madeni mnapokao wakomori mapolitisi wasa pia ufanya error na mrusozi pia na mfanya error yani bon ukalewa respecte ndongo bo iyo keka respecte bo iyo ndongo bokao tizo na wandu wenji kabisa tselarifu waeche. Donc bon amparo wandu wale wa resolve ze problem namna wakao wandu wajohunda ze solution amadeni mna proposer wanu wa nasichana wa mbeni wanu ndo dena beukaya nsu define errorism ka ukai sujet nsu maîtriser ndo wala nsimizo wala tina ujabanu nje na mbeja wala na mbeja be Qur'ani litahadharisha ukaleo mbriatisha ndongo ikemdu kende ishilia uwandu zinongozo mbi zinongondo amadela mwe Qur'ani Arabia ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Haina ndongo kao ijiri ya mbraka ziwandabo basi so nsipanga kazo ndabo zinji na ndongo zinji ngabweza ko linde senga bwezanda shaketso kangabo harimo wanadamu wadimbo kazi wazendabo ngabo wandu bokao mo izo zire de hamaji wandu pia wakazona uzo ndabo harisibabu de hali hiyo no katimba jisha ndongo mnende yake makini mbiyadu bezendongo baada huya bombea sahi ya metodi njema bokao ngesekumbe azezo problem ndongo ya et aussi yani ze metodi azali yazifanyao metodi za huwa mwando. Donc nizendongo zilandongo bokao yani lazima wandu wazivite hena mna hii ikabati nzia ikatide namna hii. Donc ngabo difference baina ya he namna he metodi ya ubalie sujet amadena mmo harumwaze nti etc ya ubali ya ufanya sujet wandu wa critique habari ya baba azali ya azali wae nana elarifu. Donc mngwa hivenzi ngabo difference ya husu ze metodi. Donc ngabo sabuka mlasi hadohuja republiki ewa marahaba menji sabuka mlasi hadohuja republiki harimwa zemanifu shabanu mkomori yeudiwaza. Okay, minja kana zijua vanu mikubali da wangalie hadohuja c'est bien kamlasi shati la salasa assez bien kamlasa doji harmwa zemanifu abo félicitations abo c'est bien abo bon et voilà shabo mimi tikaanze ke ngurumio radio ya ila warimwa ibwana ila manda ya kayabo kamlasa doji harmwa ze emanifu bon abo bon c'est bien abo tijiviwa halisi abo anikaye remarque hiyo. Donc bon anim féliciter baki harmwa bwana bon wandu wajiwe ukae priorité azali marhaba menji mwana ama Mohamed
kamweshelewe makati yayo hizo wadohamba riziono pia. Okay, marahaba. Okay, merci. Marhaba nyi wanama mwanifanyiliaze zero marko vanu c'est comme ça. Voilà. Okay, ngapombea nifanyare wakati mru tabia ikamwamba ngaranzao haki. Okay, fi rukia sebia ngamsomoe komantari habangi muhimu. Ngaranzo haki mrudi gamti yao virguli harima wandu wanzo haki ngamri tabishao zero. Asebia. Endau besema mwanama fi rukia bonko ishiye namna neleza. Njamba wandu wati dai ize haki. Izo nelezao njaharaya ukaya mrumbra jina wele arifuka tufanya derapage. Cha hizo mimi najeleza yabo ndawe shiendo mwanama bungwa hibenze tionesa ukaya yesuje ya metre la rifu donc ze metodi zi viti wawe namna zivirao nena namna zifanyishi hao yani ngazi rendaoje ngazi iranganyao ngazi endao za urendaje montika usaikike mathalani pisco hena suje ndio diference des traitewa namna ndo jina dena namna njeleza wala ala salasangu jelezo namna ndo jina ze habari ka usaikizi resolvewa namna inroaji au mathala no mandoni hula abo ahisa wafanya video ile ya metre la rif tanko imdulo harmwe bwana ya wanda ukayela rifuze dossier ngizo zinji kaso shida ya zitrete ikeze ndongozisa chauka leo mathala ni esu aba esu yeje sai ngio na mathala ni owandu mfano wakafanya ze aferiza undao na ilarifu abasai ni wowe nyibokao nda wadungeze ndongo ngajali mzazae saa ngevala mwanamsho ahengevala donc wende wa resolve ce problème autrement rahana ye méthode nukai continue jabo ko mimi ti onesa harimo melezo yanu tukayabo karitsu wenda hatara ra resolve ce problème changizo nanzo nambe harimo argument yangu dukaya wa komori en general namna rilio vraiment zenongo zitso hawandu wandu wandanganya wandu wa mafiti na anga monokaya 2019 baba Lukmani haranganya namna kokao zetabuzi mro wa komoraka zilo deborde yani inundro o imro kokao kaustakike priorité donc abongebo c'est pas comme ça banu amjo mambiani ndo nje kanzi nzambe chenge firukia huni excite nzambe nze excite amshukuru nzambe bitina relation yangu damine la rifu hata yukabanu mani banu ye mathalani ye mrubokao madhabari hana ujamata ula uka no wimbi wakaonge harimo bwana inuba shabano namna ulio daona ide namna ngo damina yani shamini ngamjipansha wakanga harimo bwana we acteur ule harimo bwana ini ngono bokao bo mimi ngamreconnaisse zijitaidia zifanywa harimo bwana donc ngamjihisi mbongwa hivenze ukawembo lo harimo bwana akausta ikike yake mndumrafu uja bon izo ngamna zinta abishao bon chasaba ukaya leo zenogoza usuka leombe ashinde yarste engagement zela kunizo ngazinda zela kunizo pia na ye solution mwanamshango rukia ye solution de bido son tipe releze vous harima ho waniensi hatu pour le moment wakati huo banena ndongo na priorite eka leo riwana taritoa azali mimwengoni mwa ndobokao wanru wala pia njajo parokubali warenge responsabilité politique ya onesante si johanza wandu jina yole position ya hangu chami mimi wana en priorité amjokanga bu problem sasa ina problem yeba me problem ile priorité abahanda hii donc tsikabjelezo ka priorité pour le moment ilize problemu zinu pia zitola une fois pour toutes au moins washinde watu wa parti inji manamshagurukia na rifanya hata zemvu zatu zinalizirumie rizirumie harima bwana bon kale mathala yatsijeleza ka engika mathala ne suje la rifuino bon inu bon yodemna avo mimi c'est bien manamshagurukia ba onesai puisque bon ikastahiki sondoro la harima bwana inu bon mimi pesa tirenge engagement hiyo avo mirengo rangwa basa mjupare la rifu na miti dompa miti na rungu yangu damina hata ishile sio fikira jana tamano yangu damina banga bosi kumadi ya bokade mwanzani wa welari donc hii colleague harimo bwana
woyimru wa mbwana nzima shabitsi na ndongo yangu daminaye sha hasibabu de ndongo yinu nabo najangaje ngwa hibenza mjihondana na riski ni atakelo ahesije no kam defender l'arif alors que nous defy am defy mbulo harmwa yenti ay mruvo mana cadre bokaunge harmwa bana yinu to kubadabunga na mbo sujende ya resolve na mnendo jina tijokaino ngo bokao mathalani ngeri afebliseo shara ngoitsa nyakati zinu am rengo sujet no pisco donc ne piège inu we anti ya rukia anti piège inu ngebidoni ren si wandu wahemba na inu abasa inu ngebidori renge sujet la ref et voilà sujet inu abasa inu ngebidori ren donc nabo mimi am chado sujet inu am déclarer ngo abasa ukaya ze dossiers zilingo tilo harma ze réseaux sociaux za husumetre la rif ngamzirengo ze nyakati zinu vanu tifanya droit arima indeni ye maîtrise na kaufanya tifanya droit chabo wandu itsovira ze introduction etc. donc amjo parametre la rif arima sujet yinu ni pari wana ama wahembana yinu zaituni mana mshahi lazima yavo donc rediscuter kondani mahembana am invite mana ma Arafat yakeo harima ye komite hiyo nanga mwinvite mwandu bokaunga mmononi wa invite harimwe suje inu fahardini lazima je harimwe komite inu abasa inunga mpango komite ni de kuitendeyo ngari parao elarif donc ye suje inu rigeri rediscute harima ye cercle ya hatu reparise éclaircissement ya heze sujet bali na bali wakati huo bon wakati ndicho kojo harima zerezo ngasi obligé oli ode namna habari liyo rije wakati releze baadhi za sujet bokao kamlasi na la salasa wazelezao nana bon ngasi obligé so ndoro harimo bana yinu ni wandu bokao bon nganyina ze problem za nyunda zi ne larifu umonao mrerezo so ndoro harimo bana yinu sanga mjimete ante chambokaya mwanamsha wangu rukia hani piège anti harimo sujet bokao njakaniyo shangi obligé njangaje sondolo harimo bana yinu ngebidio sujet la rifu ye dossier la rifu sinderi loni abasa rirenge donc akayo ngejotsongeza la salasa daina kam rifu donc ze sujet na zikusi sisirilo harimo bana rilo dasine la rifu ranza urike na daula ya haki maana daula ya haki dokanga rindunga we dossier rijo haki yayo chakar na ujavanu rijerande la rifu jao batinokaga sina evidence no ze sujet na ziri wasulizi nyakati na zinu hizo wakati wa biidhnillahi azza wa jalla Arafatinga ngawe banu nous les clients de Facebook nous avons plus besoin de justice associée. OK marhaba mana masadi. Donc abosi wandu wa he daula ya haki ngamtende yo ye komite inu yesu je la rifu inu uritrete à l'intérieur ya he cercle ya hatu okanga ndo bio kena daula ya haki. Donc aka efikra inu iyo ngekubaliwao ni la salasa na kamlasi wariretize yo rigeri discute wandu walone sujet inu walona ze evidence za hao waje wareleze vahemetre la rifu tafadhali Mwenyezi Mungu ba we occupy haku yani wandu para hata mimi hatami nupare la rifu hata wakati hari masuje za uswe bwana c'est très difficile quand on Paris c'est très rare ukanishi de ni Paris ono metre la rifu shahar masuje inu de bidio metre la rifu ujuse ze telefoni puisque bon et sujet garanzori traité en Facebook tena puisque ze attaque ngizo en Facebook na sondoro harimo bwana ngaritsanganyo usonzi pia donc et sujet ni sujet bokawa sangi traité wa boyo karifitsa shanga bidio ze sujet bokazi gazi rakazi ja traitewa mrerezo banu Arafati ngala suti harimo komite dami do fahardini ga harimo komite na wandu wasaya na mrereye ze sujet za hanyo nsidozi bweshe la salasa na kamlasa pour le moment na mrere sisi donc garendao orafanye ze jitaidiza hatu rihadisida sina metre la rip atarijue ekoli ya heze sujet baada huyabo biidhnillah azza wa jalla hena wandu wa parise ze haki za hao donc tsipara mwanamshatu zaituni bahe ya karmwe sujet hiyo donc nana hena mbokao njashida na mvubu abantu gonokaya ngo maîtriser le sujet rediscute tant que wandu wanao ne ezi ni iliyo harima ye Komori marhaba menjia mrinu boshele marhaba mwanamshatu rukia waja wa hezaye sujet inu donc
ewa mwanamsha tutso hivyo kawa hembwa na hafanya commentary banu kibidio nisome samahani beni wakati nanzo mizi ya msoniki wa commentary ze metodi zirumiliwa ometrelarifu za umenya politikma iyo relewa puisque wandu wavumbulwa neze dossier wonaye wamba wadaza chakomor actualité ngamranganyao hokaya c'est leur objectif. Voilà mwanamsha tu warida zatu warida honese namna hiyo esate wambio kana warete lingoyo na arete puisque bon gasi harima bwana ya uvize et priorité baada huyo hapo sijangaje ni dirige comité à l'intérieur ya he wandu wa daula ya haki ri discuter sujet la rifla ino wana wa Komori ngujo jalike bon conclusion point ya mwisho hiyo point iliyo njema okambe jotsongeza la salasa na kamlasa warenti hodo developer ni wakati mdatsowa para jawa wangale sujet zindwaji ukayaba sainu et sujet se déplacer wangio à l'intérieur ya husu wandu wa he waliyo harima daula ya haki jusqu'aujourd'hui watsu leme wajalike kamlasa sabiloka kamlasa doja la republique donc kojon sami banja kana zijua na naijokiri kela salasa bahe ufanyo hazi harimu hizo shana narifocalize pour le moment ili sujet ya ida rifunisi jojai ranganye bwana donc na rirensi riresolve à l'intérieur ya hatusi wandolona wanawe bwana yinu baada huyavo ze programu za hanyu zibaki harima sujet zindwaji puisque bon et comme continuer namna hiyo abonga mu affaiblisseur mbukao yani nge harimwe bwana ngare nao hata riwane ne problemu nziro ukawa itsongeza wanawakomori ngwatambia harima ulemengu samahani batika mle haku sababu ndeze commentary. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.